pripreme za defile koji će slijeti za nekih otprilike 20 minuta. I još jednom molimo sve klubove koji se nisu prijavili da to iduće dole na kasi na infopunktu koji se nalazi pored šatora. Znači defile kreće otprilike za nekih 20 minuta. Molimo sve bajkine da se pripremi. Evo mislim, pita, gdje se ovdje susreti? Evo, evo ne!
kriminalna policija. Da.
se kupu Milan Cvitak. Kad odete zlato na koljerima, znaj da si stigla do bine jebi. Kad sam vidio pivu, kad na bini bilo piće. Samo jedi. Tek je ušao. I Pederčina već jede. Ušao je glav. Neće ti oni zapravo sad, tako naručimo što ćemo jedati ako nije gužno. Ajde sam. Jak će oni da
vidimo ovog čiste. Ne probaj! Ne mogu! Nismo ti koji griješimo i sjedimo s vama, da. Alo, Boja! Ovo se Boja ne pije vasta. Zipa snima se! Ne možeš sve zajedno kao ono, ne provjeri. Pogledaj, sve je kompletno često. All day long I think
I've been driving on down my head, so went off the wheel. There's a voice in my head that tries to my heel. It's my baby calling, says she needs me here. And it's for red out love. We got away to give. Red out love. Red out love. Woo! Peace on